Je tam Mikuláš. Ahoj. Neboj sa, on ti donese len cucuku a potom pôjde domov. Aha, zvoní. No poď s maminou. Zoberieme len balík a ujo Mikuláša pošleme potom domov. Pošleme ho domov. Počkaj, ja mu otvorím dvere a pošleme ho domov. A ten neví dodáme otvor na káve. Dobre. Pošleme ho domov. Daj nám cucuku, ujo Mikuláš, a môžeš ísť domov. Neboj sa, Amalina je tu s tebou. Ahoj, ujo Mikuláš. Neboj sa, ja ho pošlem domov. Neboj sa, Damika, pozri, doniesie ti balíček, poď. Ja pošlem domov ujo Mikuláša. Dá nám cucuku, dobre, a pošleme ho domov. Doniesie cucuku ti. No, zostaň tu so mnou. Ujo Mikuláš, my si prosíme len balík, lebo Damika sa bojí ujo Mikuláša. A ujo Mikuláš, Damika poslúcha. Dobre. Daj nám balík sem a môžeš ísť domov. Dobre, donesme balík. Ale on nerobí nič, ujo Mikuláš. Dobre. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Ešte ti doniesie cucuku. On nám len doniesie balík a cucuku a ide preč. Ujo Mikuláš, lebo si poslúchal. Nosí chlapčekom pekne čokoládky, cukríky. Pošleme ho domov? Dobre. Dobre, ujo Mikuláš, polož darček. Áno. A ešte cucuku si nám nedoniesol. Daj Mate, zoberiem Maťa. Ahoj. Ne.